Wirigiro bwako mulithiri wa Miru TV ntukwĩkunĩtĩte na mbere boya ĩrĩ njumaine ya tariki 8 mweri ni Jwena mwaka nijo 2025 kanku wachiwe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bita wa Tĩri Mbabu na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga awĩtaĩte na mbere kwa tambaru ũtongoria bwa Rais William Ruto nikenda kaunti yawe yeta na mbere Kulekina rombete ya Kenya wita na mbere kurombera Kenya marikweto anteto Jeff Gituma We participated in putting our president in State House. We voted. We must respect that. And we must respect the presidency. We must work with him now because we rightfully deserve any development that was set aside from the 3 trillion of this year for Nyeri must come. But I knew that will not come if we are throwing stones. Ours is to be patient, to listen, to receive. Even now, as you go out, you are going to meet with a number of people who are making noise. They are from Mudavadi, and they are making noise because the national government wants to do them a market. It is going to be a market almost of about, I don't know whether, is it 3 stories? 1,008 traders. So we are going to sit together and like always, remember what the book says in the book of Isaiah, chapter number 18, chapter 1, verse 18, that come, let us reason together. When people speak to each other, when people stop talking at each other and they sit together, they talk, they agree, they are able to go. My biggest question is this. The fact that you did not shout at, people did not shout at the president, they did not stop him doing that, did that one change anybody's life? No. But he went home a better person. Next time somebody calls him and tells him, Nyeri, unaonaje? If there is anything around there, because I'm in government, I know what happens. Akipata, and I told him, boss ukikaa kaa huko uone kitu ambao hakuna county inataka chukua unilete. Si ni kweli? Wakati huko. Hiyo mambo ya 2027 tutapangana. If he can convince us, we will give him. Akishindwa basi sisi hatutakuwa na makosa ama namna gani. But that is, I must tell you as the people of Nyeri, I really appreciate. Last but not least, like I said, let us continue in prayer. Let us continue in prayer for this county, for this country, because we do not have an alternative country. You can move to another county, but can you move to another country, Lily? Na tutana mbere na nteto cietu hakari mukothima basi umiritio kinera sub county njero irabaero mwandiki wetu wa nteto ndagara weguna na utariria nkiluki na muntu aria arenda gutetheka twathia muntu atake na mbeca twathia na maguru ukathi ugakinya thaira ugakinya ukaundumio ugacoka kairi ugakinya utugu ende itukuibwaga muno nontu bwa kureterwa obisi ya anene betu agakube nontu ende tutithe na turitwa kuma moye tukayaga kube tukaundumiwa na rwana rwetu rwaruthomete itukuromba na ruone wira kube nikenda tutetheka itukuibwaga muno tucokeria anene betu nkatho sibo nontu bwa kuigwa bariaga na kwithira twina ndio wetwaga ende itukuromba tukuibwaga muno nontu tutithe na kairi twetwa kuyaga agakube tie kuthina maguru kairi aciari betu kana nata ingo jokia ngatho muno nontu bwa kureterwo nene macinani ya wetu nyaboranda kajuma kuthia tonga na ara kuthura no ndikathuragirwaga na ibwaga muno kiri mwathani na kiri munene wetu muno asa professor Kithure Kindiki wathuganirie kunenkanira subcon no twende muntu nya wa guchata jata kaumagaga muntu wa kuraithagira na uma obisi makarani no mwanka mandiko na makale ko mukothima ube na ngugi nkotho ndi mwana ya mama no mwethe rutere oro inkuibwa no tubwa thirikari ya ino ya Kithure Kindiki deputy wetu kwani bwaga turetere ndisi ya mandisi ya gogo na ndio twenda bwaga itukwatithira na baithe kagitaga twenda ko kagitaga twagukira nontu bantu bamingi twathiaga tonga tutiko ngangana rikuru nyamari kutumendere kuja prison kana ya askari banchara
tuwita mukothima ino thieta kung'ang'ana muno into kwani bebu mire gore ciothira nonto bisi bwa ndisi bukenda anto bukenda kinya babo thete ya secretary antu bonde baba itago ya mochiataga bantu maito kuwa ino to notongore bonene ana bethi bebu meria kutagwira na baendelea kwa kuromba gwira ubisini bwa ndisi aga mukothima cokia nkatho nonto gwire mbega era mbere tuonete our deputy adutite wira kagita kari kwa interior gutunenkira sub county ya mukothima itukuona ibwega nontu ona wiringi tigere twina imani akarutacio twina imani no akaruta na tutana mbere na ntito cietu akariba mwitumure cio mbunge kia Central Imenti ni bakudetani mathina jaraba ukilukira bakiaria akariba bakamatete thandu kuria mathiko na njara kumane na kuthukanga kwa barabara ni bameneretie MC Douglas Mutia arabo wete kumabayo kumuthura batamona mwandiko wetu antito Patrick Wastela na utariria nkiluki athithie njira na imotea na plus mbera toka matete thandu kona neguru mwanka na anjeje murume twende no kurwa kururerua wo wachiomie atuthie no njireje njire ngare mwa kuregera na aria ni kiriro na mateta ya kariba nteresia mwitumura guku ni wandi ya bothugucie gatigati gicigo mbunge gia Central Imenti akariba babethirite bakirasimika gwikira mwiri jo mwendo wao gituro bagita kuyuthika kumania na njira iria cithirite igituika njukie gutuntereiji mbeta wanje ni omwandia gundu kuigwetu gwita wakarimene njereze batu eriaje tona thene nyingi sana tutenjere kumera ana beto bari ero nyana njirene nonto tuiba kamata baju tuko twa bakamata ba kinya njirene bakaero ana njirene nonto njira ni thoki to muntu akwejo ntonande mware baba akwete tuikamata na geturo nyako muitanja ko muike cibitari nyala accident to akamatera na geturo kweta kiambi batu tutumba ukinyinya mwere kumara yete kuthikwa nonto bathina cianjira na ituthure na guku kithake na kira tulira MCA na MP bond na president na alingiro nyathi mwate jukia atubera ito batuthikire aria bethirite bakimeneria MC wa Nterei Douglas Mutia mwanya na kwithira akarite kibarene agionkaga gwa kagita ka miaka na miaka baugite gutingo gibethira bakiritirwa Clinton Mwirigi mukario ntori oru mwitithio bikibiki thina iria tukurukira muno icianjira Douglas Mutia tumuringara thimo cietu atitika kwiranga kwariria no tagara toka mate bandu gukumara kunika njeje nontu njira icithuki arafu kuma uange mwire are go tutegero ra gugwita kaenda akana mbeta wa mosi ndereva mungeria bati atukuria MC wetu Mutia Douglas Mutia ito na tutegere tulite thina ingi nontu wanjira tadai tungwa mwere to kamata kuma kilomita ma kuindikana jubati kugita tole mori atire MC wetu MCA to akudure wetu tugitira da go tutethia lakini ato tutethia njira chetu ni thuki dai ugetho wina marigo yaku utomba gwikia thokone ntobobo buyite oriria mucie jumwe Nterei juthirite juna kieba gia kuthika mwendo wao na barabara cikethira cite kuoneka cia gwikithiria mwendo uju wao aria kariba gwetete mathina nkabojera bethirite bagichemania na Nterei marito jakwa mbeta wa Philip Kome okuma area iji ya Karimene ndene ya sublocation Mwitomora ndene Gatembe location area iji ya Karimene niyo ire nyuma ndene ya location yeje nonto ite barabara intobya toka bikorera goko marigo maembe mabokando kajo korera goko goko batete muntu omoko kilomita emwe inteto emwe ndo kumono nato natongeria beto akuma Nterei Mwitumura guku ni wandi ya bothugucie gatigati gicigo mbunge gia Central Imenti ngekunyiria ndatori eto wandi Patrick Wastela Ibwa sana Patrick Wastela no ntobari botu na njira inkinyaniro na seneta wa Meru Kaduru Murungi haweta eta na mbere kwa tambaru ngavana Mutuma Ntwethingia kolke wete wa eta na mbere
kurira mbesa kuma kiri thirikari nene. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ugituma nawe kira kirore. Akiaria seneta wa Meru Kathuri Murungi ari ntere cha Kithunguri South Imenti kiri michetho ya kuru na bo bena miaka 40 na gwitia na ugite we akagwata mbaru thirikari ya mutumanto ithinkia gavana wa Meru nikenda kiri miaka 2 itigere akari bakethira bakiona witi na mbere miaka ne itigere ngana iri ya gwita ngugi na indira ugirenga support thirikari rero mwanka egitarara rigakinyara gwita kurene na thai twite ngugi ituboretere barabara ituboretere mbi na nduji na dawa na mbi Kathuri ari mustari jwa mbere kureta mantu jariku mantu jau ai mutumena nafasi gavana mpya na andiki antu bonde sibitali chone nurses na baraba witangweku nekire ndawa sibitali antu beto bone service kana natato ku antu beto ni utukwenda ni ara seneta ujo akuga ageta na mbere gutetera kaunti ya Meru nikenda mbeca ikethira ikiongerwa na kuga we ageta na mbere guchunkuna na gutegera mbeca cha kaunti ya Meru ura chigutumirwa nani ndi nara ndiringa methe nda gwatoko yatuke no turevereia tuti kuongera mbeca ile ikuja Meru evereia tunaongeza pesa ya kuja Meru weta kyo nande mbeca cheja Meru na chontege ithoro iguita ngui oversight lazima for life imwanga tuite oversight lazima na kinya noe uria ngavano atiukira oversight na kwenda kinywe ngugi iria agwitura ne chief officers ne CC mawaziri bawe inita ko mtunge na imbonde inge bone thoi bagwita ngui wega bwayo no wa murekebisha jono rekebisha thirikari ewe atiwe ikabuyo gakona kweria kwena makosa akera ntu bawerekebisha hapa ndio Meru isonge mbele akirikiria seneta ujo noritia Meru bethire bakia mutumanto ithinkia kanya gakega kagwitira Meru ngugi ende kagita ga siasa kamberia kinyawe akethira kijaja kaunti ya Meru kuromba gite gya kwa gavana igitara kinyara gwita kurene anga kura keindikira gwa itebionde bindikira gwa vacancy leo iranto beta kurene urio kwenda kurunga marunga wenda kia rais ugeto pinga Ruto wenda kia ngavana ugeta ukajurire maratasi no karembe jirire yagwa I think 1 million kwa IBC watonya maratasi watonya ndebene wenda kia seneta vile wenda kia MP vile njingize kwa hiyo kinyang'anyiro cha wajumbe wenda MCA utokurigiretie ukarunga magitikiro witate ukwenda ne ukatibe Kenya yugite itebionde bikava kandi wananchi bachokero itebiriku babuibwe ene itebio lebe waamuzi ibwe bwena power ya gwekirora bukwenda gitene na kurita to hire and fire ne mwananchi wa Kenya ute muntu unge wena ruthara kwaya and fire leaders kiri kura imwananchi na vote ira weneo ne nguvu yaku tesa sawa so na ndara tugetira no ntuinkona gwe ku murungu na ugire tene na ndauga isa sawa ara tugetira na vote yeku mitomere ariko au nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Harimi amwe na atumiri ba barabara ya kuma kwa Kamau weta St. Rebecca guturagitimene wa dini ya Kirwa na Ribore niba utariri madina ya raba ona kumane na kuthukanga kwa barabara eu nende bakuromba atongoria kubathondekera barabara mwandiki wetu wa Ndeto mwendo wa Leiboni no ina ripoti akari na atumiri ba barabara kuma kwa Kamau wetera St. Rebecca mwanka getimene ibashumiretie kwariria barabara ithuki bakiwa bone ya kabate yanirwe ne atongeria bo bakiwa muno yakaita kaka mbura ibare ya thino tonya na kuma nture necio tegera njira iji yetu imiake mingi irigete kuthithua na itirigete kuthithua kwa itakuga ne thukangire igita riraja mbuga ria twirigete kuona njira ikithithua na karibwega nigitara kansera uria wetagwo muti igitara kansera muti iro njira chenjawa na tractor tukona ikinjwa ende igitene riri ukena mira na turene maitei ukeya gutegera na reward yonde
utinjire bui no tugwa tumbere maiko maiga na maiga jetere jenjo iroje na ndino kumenya kinyangare tumba gukurukira ukajotegera kumegitherero nino tutona mtogo turingithirie njira bwega ninga angi kajana arejete agidinga ringithia MCA former turingaringithirie kidogo nawe gitara ole athira kuluki barombete atongeria bo balikana no babwithiria barabara ii bakiwa bya kuria byoka byoraira miundene no tubateona njira cio bitoria thokone bikibiki yongo ithina gwita na kinya inya maguru kwiri moja kukarajaja kulema batu tutigeria ni ndini tu nyoka mata mweri no tukinya ngari ja mweri mochi kurago kinya naraja ibati ukinya no tubakuya kuthira njira ici njukire imugu igitarira ja batu turi akulima babega muno nyoka yotegera no kuona imera bia tipi karibu bwega ende mbura rimwe ni gwita na byo na njira no tukaramenya gukinyithia thokone cietu muno ndene na reward tukathirwo njira cietu umenye batu tukwa itonga tukwa songo na tukumba kureo goti buria ruto akuga turie na tukomba gwita bubwega ndi burankiro mbakira atongoria tafadhali antubairi mbona bena bindi muno kuringana na buranko ilia na nya mbona ni antubirutanirite muno so ibaba ile tu na njira ingi ibaba ile tu bravo mbiko bateithia tafadhali barabara ni kirete asara yauni ambikire asara bioni akwisi tithatu Reporter Meru TV kuma Kirua na Ribo Rembeta wa Mwende wa Laiboni. Na riboti ya Mwende wa Laiboni hiyo tukinyithia muthia yu nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kayuri ni thari mubya murungu mwene nya mbeta wa tiri mbabu.